Таран базар айылында жүрөм. Ассаламу алейкум достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы кыргыз эли, ат сүйүүчүлөр, көкпөр көрмандары амансыздарбы? Бүгүн бул жерде чоң аламан улак өткөнү турат. Айдош Балбан абанын ашы берилип, кече катмысы өтүп, мына бүгүн ат оюндары чыкканы турат. Мен ошол оюндардын алдында сиздерге сорундары менен тааныштырып өтөйүн. Бул Айдош абанын балдары дагы ат үстүндө жүргөн, 3 баласы тең. Ушул ат оюндарда аралашып жүргөн жигиттер экен. Айбек, Нияз, Алмаз деген. Ушул Алмаз, Айбек, Нияздар бүгүнкү улакка сая турган сорундар ушултуу экен. Мына карышкыр. Азыр мен сиздерге катар менен окуп берем, аябай көп экен сорун. Мында карышкыр жатат. Gözün karasan gözünü. Бұл жақта тай торпоқтор. Азыр мен сіздерге сорунун окуп берейин. Bir tөө бар екен. Алтын құр үстүнө 10.000 сом. Bir карышкыр. Bir тай. Окуй беребиз. 10.000 рубльдан 1, 2, 3 жолу 10.000 рубльдан. 3 жолу 10.000 рубльдан. 5.000 рубльдан 1, 2, 3, 4. 4 жолу 5.000 рубльдан. 10.000 сомдон 1, 2 жолу 10.000 сомдон. 1, 2, 3, 4. 4 жолу 5.000 сомдон сорундары. Дагы окуйбуз. Бұл жақта сорундары дагы 100 доллардан 2 жолу 10.000 сом, 15.000 рубльдан 2 жолу дагы 1 тай, үстүнө дагы 2 торпок, анан дагы мындан сырткары дагы жазылбаган акчалай сорундары көп экен. Анда эмесе достор, бүгүнкү улакка келгиле. Таран базар жеринде жакшы улак болуп атат. Келип таза чаап ойноп кеткиле. Ол жерде 3 торпок бар екен. 3 торпоктун жеңилини чыгарабыз деп атат. Жиптейик, колдонбойбуз дейт, таза чапсын деп атат. Аябай элдер көп келди дейт. Кече жана атамды тааныган адамдар көп экен деп таза ыраазы болуп атты. Жана Айбек ака. Жаман тепсе керек, Бул бир өргөч деп коебуз жесте. Мына торпоктордун кайсы бирин айтасыңар? Мен айттым, жеңилирагы жакшы дедим. Мына кара. Мына семизирак экен. Жеңил болсо тез көтөрүлүп, тээк салбай жакшылык болот да. Мына оор торпок кайра көтөрүлбөй деп элем жата берип жыртылып кетет. Ушундай. Бул жакта аш болуп атат. Мына табиятты карачы. Мына тол билинбеген мен аябай бийик тоо да. Мына жаңгактарды. Жаңгак төшөлүп калыптыр бирокчу. Алмаз өзүнчөлөп паркта жашайт экен да, Алмаз. Карышкырлар карышкырды көтөрүп кетти. Торпок тандамай болот атат. Мына жайылып жаман сон болчу ат. Сен деле көп жерде көрүп жүрсөң керек, кандай торпок сөйт ат. Жеңилирак деп жатат бирок көп жерде. Анда туттуруп бир жипке байлап алсың. Туттунга. Чоң болот бирокчу. Тарта шапсакмы. Мына болду экен. Сен Kançadan ne gene? Kıdırı da gene. Albaydı. No. Ne
Kamera çıplaka. Gel. Ben aka bol demiyorlar. Daha şu işe aka. Muhammed. Sen sağlığın açın olsun, ömrün uzun olsun. Bala bakıra kalır melen, bir tuğandarın melen. Oynap gülü var daim, şunday. Aktasır konun üstünde. Allah. Ömrün ördürsün. Mareken tinç ötsün. Yaxşı ötmesin o. Sorun baştaldı bir yerden aksakaldardı. Çok top. Patasını aldı. Bunun hatası misal üçün, biz yaş vaxtı birgə çoğuna bütün taraf birgə жүрgənmiz. Yaxşı, Akkoğlu daldan boy olsun. Bunlardan emes bu açaldı. Kursağı yok, şınğa gidele. Vardığına söz yep geletele. Birgə okurok dile, birgə жүрüp bayağı bir tuğanda oldu, ösüp kalgamızda. Şu an bugün esti attırıp şunun patağı soğuğuna, sizlerin kılgan işine tiysin soğuğu. Baktılı valla, ömrün ördürsün, bala çakal olup, daima sizler жақшылықta жүрсеңіз, biz sizlerge, sizlerin жақшылığına biz көп olып жүрerek. En sağlıkta vallahi. Bugünkü tamaşan tünç ötüp etsin. Amin. Gel. Mallen qana. Mınake jenine ulan öңөрtüp, saltыбыз boyunça ulak baştalganı turat. Tağalары ulak öңөрtüp, sorunun beri hazır. Uşunu menen baştalat jendiki menen. Ananın arağına çoğun ulak ketet. Ana jenin sorun beri ana. Sorun da bir tay okşaydı mala dese. Sorun kutlu olsun. Birinci sorun da şu jen tiştep aldı. Kana belkalar kana ka. Jinkiler kana ka. İkinci jen. Allah de. Anandan tişte. O kameranın ara. Moskvadan gel. Ana. Buna gel soruna. Daha geleydi at sorun. Ana. Al sorununu al. Ay malades. Muha degen jen bizi izlep atışat. Muha ketip kalıptır deydi. Atmayın. Sorun geledi at tağasından. Jender sorundu жақсы жина баштады. Башталышында эле улактын өз соруну көп экен. Нерден эле катуу башталды сорундар. Шарак эле 5000дер суурулуп атат. Ана ке дагы сор. Ya tutsana baba dayı. Dayı bütün çıktı ayda ayda geç bol. Sakal da Soramaka pata verin. Ulan sigorta devam. Tegle. Gel. Bilmesen ata. Bir tuğan ağası olup ken biyaq. Aydoş degen aksagal. Amin ey bata. Amin. Ағайын туғандар, мына мареке мына бүгін өтіп тамашасы болуда да. Şu тамаша тынч аман өтсүн, мына улак өңөрүп минген жээндарыбыз бактылуу болсун, талайлуу болсун, а? Ушундай тынчымакта, уюшкандыкта ушу тамашаны өткөзүп алайлы. Элибизде, журтубузда аманчылык, тынчылык болсун, а? Омин Аллахпа. Адилбек сизда bir dua кылып. Недейсиз, туугандар. Бүгүн айтышканмын, улак экен. Аш берип атат, укаларыма рахмат атасын берип. Улак чыгарып атат. Улакыздар тынч аман, ачалы жеңил болсун, тынч аман ойнап келели, а?
Gelin Ayba aka. Maraka kutlu olsun. Assalomu alaykum. Shu bugun Xudo qalasa kecha xat mashinada o'tib bugun uloq oluvda turganlar. Uloqqa kelganlar yaxshi sorunlari var. Tinchaman ellar kelib oynab geçsin şu Xudo qalasa. Sağayam rahmat karim shuncha elni xizmatini ko'rsin. Aha, rahmat aka. Amin. Tinch o'tib ketsinlarimiz. Amin. Ketdik emin Xudo qalasa. Bir no olmaz bir balası oşol az sülügen Ayba aka. Yemi Xudo qalasa uloqlar yaxshi o'tib ketsin. Toza çavaylı jigitler. Karışkırdı kim taşta alat, töğünü kim taştaydı, torp boktu taydı, altın kurdu kim alat, deyle bugün öyle sorun göğüken. Kaysıl balvandardın bağına buyuratken, maşınday bizden uluttuğa toyunları usulanı versin. Candansın. Buna uşul yerde ulaq berip atkandarga da rahmat, bul yerde çoğun rasxot var da ulaqqa. Biroq oşo bunu berbey koysa dileş nesi olbaydı. Biroq bizdin Kırgızdın salt eken ulaq. Şuga okşoğan adamlar var, el jurt var, ulanıp keleydi da. Bul bizdin saltыбыз, narkыбыз, ulut katары kaltanıp, saktalıp kalışыбызга kandaydır faydasını tegizet tamam bul bir at oyunlarыбыздын biri. Бардык адамдарга той кылууну, улак берүүнү каалайм. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Асманыбыз ачык болсун. Анда эмесе бүгүнкү убакытты мен колдон келишинче тартып сиздерге жеткирген аракет кылам. Класстан басып, лайктан басып, катталып, ой пикир жаза кеттиңиз. Сатыла турган аттар аябай көбөйүп кетти, бирок улактардан бошосок барабыз. Биздин эң биринчи максатыбыз Улуттук спорт каналын ачкандан максатыбыз ушундай Кыргыздын улуттук ат оюндарын када салтын жана кыргыз аргымактарын балбандарын элге даңазалоо өнүбүздүн жетишинче Кыргыздын жакшы жагын айтуу ошол максатта ачылган үчүн ушундай улактар болуп калганда башка ат тартыла турган, сатыла турган аттар калып кетет. Кудай буйрса улактарды өткөрсөк барабыз. Evet Stefani. Altınbek geliverdi oğlum sen özün selam kılarsın. Ya alttaki onundan temir stoldan bir de alış gerek mi? Oo, şundan da bir de alış gerek.